Kubolili swali. Kile mtazamaji onye kwa chinsi ya mocha TikTok. TikTok huwa inakubamba, huwa inakuudhi ama hauna kitu unaweza sema about TikTok. So leo mna naote ndio tukua na about TikTok, content yote ya TikTok, nimetamana TikTok mambo ni mengi. Na squeeze na wazoni onega rimeiga kila mtu tu example se mara kwa baiga kana ndo akando bakuru chika siabo shughuli chaba kana nyomba moso kama pa town kwa hiyo kila mtu kwa gari tu anascroll tu simu ako TikTok. Hata mara hata ukienda pale ngaka alikokende squeeze ji hapa saya mtu wako kwa simu ni TikTok. Alafu what's funny naona matanga. Hata ukienda naona matanga mali kumekuwa na jambo naona sege ndio tekia baile watu wako tu TikTok. So kuna watu wanajiulizanga pale nje does TikTok pay? Wewe mmoja anyo leba siku TikTok. TikTok nimeona pale chini nchi roads wameban mambo ya TikTok underage because kuna watu wanasema mpaka tokende TikTok content ya TikTok haiko clean. So siku ya leo ndani ya show niko na chairman mwenyewe. Na tirizo na story ambayo chairman ndani ya show ni ile nitatotea ya about TikTok because yeye ni mswahili sana kwa mambo ya TikTok. Chairman, karibu sana. Uko namna gani? Niko fine manzi. Uko fine manzi. Karibu ndani ya show. Dito kwanza raka introduction. Meta atina ndo chairman. Na wala sinyu chairman. Why chairman ni wa wapi huyu? Okay, inche tukia kartenga huyu yetelio. Ni tukia TikTok yako kwa chai. So bwana yendi chai ni lina like muna murara maneno muntu. Sijui akurame watu mtu manene yani hizo vitu. So muntu akote imi no muraga acha. Mimi tubune. Bwana kana choineti ena chagete koba muno muntu lyo gosoro furasa abantu bali betanire. Naba bekamo. Ngama kwa wili yete bona chama. Iwana yontrita chairman wetera abantu bagosane wabaretamo. Abaleta. Wakote how long kama gole ta chairman? Okay, mina lina zoerete. Na nje na zoerete asa abantu bali becha. So nje nga rent ikembi yakire. At least ngi abantu mbazi timeti ose mama eto muntu kwa chingchang. Ina muntu uri kurama sana. Baba mokogoti. Nabantu bakurama TikTok sana. Bona nje nga maybe ani at least umeteke ndongero ura aligira small na kyoko swa ase. Jubono beno muntu uri comment section ni bantu ba kumanya maybe. Bona asma obe muntu okuriye njera ogoso yo. So ngariye njera ngasoro lakini nje ngatakandi yenjera yoko te yabanda at least twasoro fama ngane kerba ko dire korama. Bona bakama ko ngeli ete na ko almost 3 months. Ngama ko welete. Uwita chairman. Iona chairman mwenyewe. Chairman ndi chairman ya sote TikTok. Usini wasote so mtandao bwana. Okay. So TikTok. Nje TikTok badina imait. Njina sote Facebook. Lesi mi algo ko neon. Simjircha kale. Bono kernazwa nama de TikTok by the way. Facebook nera yenge fame. Kerole no school. Facebook yara ko gera mbakumonda at least kwaira no nesi mi school. Wachi kunya kwa suoro kwanya kwa chibicha njiri chiko post woro. Chiri abasaye mume abasaye banje. Bicha ke chabasaye banje te. Chibicha njiro. Chibicha njiro chitaba ati maska. Abasaye banje te. Achibanje te by the TikTok neba online hakuna kitu montara kwa leo tatika. Kwa bera sibi ndata bitali bya mana. Na kie kibo no kwanya ranta bangi bari no asicha. Bono kero na bero ro. Nuna titenga weli ete linga nyakoba. Aswede by the way TikTok 2021. Abuna after na kura matem. Na kolete form for 2021 mutinyo gatatu. Na nina ile Nairobi ngachanga nyora TikTok inero. Nganywa ni story yecha enero nini. Na njenga swa. Lakini njibona aberi ngosorfu 2 years. Njibona na jitana kuira na bona asicha nyene bo. Naona na tike toko sorfu ona ni nchomo nyene bo decha. Ona kwa avantage kabisa. Chibona kwa wasoto kwa ngya usolve GKS. Echikero kena chapa sani ba all kwa naona kwa mfano mosani getogo wamekosana use muntu tu random. Okay, hapa sani mbali. Okay, tote bono muntu ara mo mosani one.
ingo swana bwati sio musani one kora muntu yo kumura mpaka olio ndo tiga usingo nyora bono maybe abantu abagura mana bonsira basani bane bono sibono nkubaligimba batige cyubono mete tukunyara ko tete oyo motigo yo bonsira basani ba naboiko naboiko point wa kwana boti okorama you know there is a day ni kwa live yako ngara stay wote yabantu amangana makali sana kero kora monta kora monto kero keno mtandao how do you feel it kero kena wanya kora muso mtandao okay aso mtandao njina arami baka na anali on that's why yani boni ko nyora monto yoko nda maju kene ngi ontarara onura mire mbakona lite ngoro lento keli yani daily routine ento keli oko kora lit kila lito na bengo tutaba monto nege simo kukunya gosecho kile ento okora yani kero kora rumonta ko yani okora no moto bono nje in fact tuarama ni mbake bintu bilibionzi piora ndame bieli ono kene ngi ora ndame like yani mini for me ngoro rere normal lakini mbali bakuramba ikubo monto endo lera go suru no era tiktok o ira analia like ambali batarana lakini bona nje tiktok akara ngonya rumo ndakura mo monto lio tari kurama oso tari chae I feel so bad ju monto ita gonya ro defend awezi chi kutusi pack wose ta gonya ro kora gende ono meti bona abwe kupidia alere osaru online ukuna ku defend ara ko so in short community echa no kuramana echa no kuramana onya kubata matusi ya makali olio ndira bawo goti lakini bona echa ibintu mbiri bicho bietani muna bona yangu ligereri mukuramana no muntu kwabuka kwanyora umuntu urikora amete mipya ku report to police umuntu urikora amete aligeti mumete ayajire bona aligeti AI akakora sirusine sanduki akabeka maomino ime akatinde yani akutindeka koro bona ni mtu bibe kose bora mana nere personal onye kubwatu umwana endole to umwana otindeka obeka umwana oge screen omura bona mtu ne ibone inembe ine chae now that hotel ngwaswete TikTok ko abantu bagosane kwa unite wabaleta pamoja bona yochika karna chairman tako unite bantu boka tigase bono kurama bantu abante chae akirikende chae anya okobeka sa kon kirikende na ngwara meto monto gete igakobeka sa kon aye echae endo yego ranyere merete number 1 nchemoso njiro muntu mbate influence gete yabantu abane bona for example abantu mbali mbate simiane in case of anything ukumwagira ukam through for example mbate namba ya Cosmo Joy abantu abane abasani bonzi be like yani osaba sigari mozo mbata basigari abasani so ikine kintu ngorra ke ko ngi kipuli gete sometimes yani ngorra neba ni chae mbe neba ki nge kombeka lakini nkagirite yaringira stia medinyo saba ndora meto mumurage tolinge katali mumuro ya itingi ari ngomusigari Kenya akalisaini akaenda Katari bona without knowing ngoi mo godinere mtweka rutwa muramete akurespond akirete kani otege step maybe yogo toli twaringa bamura batatu na bote kenyonsi pipeline kiane bono itukere tinge tinse one kava maroko baiga ngateba tikango na ikainse ndora baisibe gasi na kibani na igetense nganyora baisibe gasi disi ya emba choko ndi lakini yatoka omuisi oyo monyene to kukwana nere ene simi ya elimete yero bono mbaige tikonyora namba ya no sikene bagante yaba mbarba cho kuri una balenge I think it ngori kuya my friend ili tukeli abide tindi miesini ngende bakka ina koji Nairobi chirumu chirenze mali gararo kuraro robo do meta ali pado na bakuraire ole tugete like barago traki ngi barago afuji jisimi na bwate njira na konyora kurusko mondande aye mu murori ya chachi to
nganyore support kete kurusko abantu bakanga idi nini ngabwata ngatama uji Mombasa by the way ngabera Mombasa kurumutinyo saba yani kurumutinyo gatatu mpaka yo saba abuto yonda ini abo epide tu ebisepi oli beti baiboli muri kuikerana website so raikecha ina bera kubeka ko ngonye tubwati influence kusonya tulishua mete bono mna tukubeka tukoshua like ntubwate support kete yabantu abanene maybe noikano enkoti noikande Wado mondorao. wado mondorao. So does it means now that kiroke no bwate contact no muntu senze na basigari na keko roko kiroke ndio mangane cha ya TikTok. Utora mangane cha kuna manta se TikTok. Okay, igabo bono, igabo timetira kina kubeke lakini egento na tebe igabo. Number 1 nyuma utarara mumu. Nikero tuko asecha nguri yeri uri ngoko beke. Bono to wandi sai no imoke munande iga. Ndame ko sine gafa. Batu bate bantu bate ba Cosmo Joy. My friend ye gafa na ne different na basikali. Motonya uru musika mbwata masani usine chiepi. Musani ali epi ne gafa na yarule wata bono ngai musikali epi ara ko. Aguta we. Ta we ti bono. Number 1 nyuma tutara abeka chae. Nguri yeri tole ngoko bekera. Ngokurama respond kiararu influence ya ubwate nga yera go iki ngai no tamanga yora ike ngora aligererio bona ikina kiogora aligere igo ni shows bona kero abantu gora umonto sen TikTok bako wansura mora mesho monto mena abantu ambwate kero sina ba epi umonto mbangi tia somo epi kero kende that's mora aligere yes mtazamaji kabisa wewe tena chairman Masai ndani ya show sasa tueleza about mangana TikTok kabisa kwa watu ndio sura gani kobori ina mpan 0788 mara 5 3 mwisho pale rusha swali piga simu uliza swali and kana post ndio somo mtandao about leo nakuja kwa show kuna mtu alikuwa anauliza mbona jita Masai chairman Masai okay anabaka na TikTok ne kegusio itakweli but ndio kingebwate confusion sana nje badeli yete cha Masai bona chama nabate ina kiri acha Masai na nilikuwa napenda shuka na kutara n'inungu most of the time ndura abantu bali to enge bichana basaye twanchete chifurugu sana yani tuanjete violent kwenda matanga butukwe tunapepa hizo masirara lakini bono njira ko buli chisira cha Masai chisara ibintu wana kwa dress no Masai kitambangire mama ariko abwate mwezi ko minda amurete bono kina ari gwesiba nafunga hivi I think na murigere bicheri mbegete na bombegete hiyo so hiyo kupiga hizo mapicha na post like abantu bari kucha comment section bamboli Masai so ngarara like hiyo jina itameke nikajiita hivyo kuru Facebook kuru wapi na ikashika hivyo saa hii nje na mama Masai amaiti neba usiye bangi na bon speaker ase badi nje mbwate like nara runde tino pikipiki tauni so najulikana sana like hiyo ili tana lili by ile manye bona chia maniri aje te comment na kindi bekerete bracket igote we troko dress wa dresser na wage toka roku Masai no Masai ili arwele na hiyo kupenda hiyo culture ama yani kuna vile inani attract hata ni kerongo na alikuwa Nairobi nikifika Naru este nere culture Masai ko ngatra baka sai kuwe itokusi yani onye talie nkongu tangana no Masai nyome lakini bano komoligi nega bono uri nyomete mugusi nyomete kono nyomete nyomete tata kai boya kumba akawa serious no nyomete au long wa bila serious ase nyoma o yunyo mete tuangete ku date nere kali 6 years class 6 illegal class kindate tukavera ika bono metu karakali bolia bako bobo mwanya nono mwana akanyaru mwana kali form ironya na wana wakore abado usengwa muganyere kali form 3 ni kali class 6 kore class 6 kali 6 muna kwenda 7 tro chikinde 8 akwenda 7 tokubwata ni bono kali bono ni tukoro na ikachika tubwata tukaira na me so bono kinde
kale form 3 4 ndipo on fall. bona ere kanyari kana nanda kara tiga kara chikora biara kwanza na ruete kabu bere tuno mwana akego akaenda isko amekaa nje 2 years Nse isko Gulf oh lakini bona sai no ali na irane sai no ali no ali na mama oh Lakini tunacho na bwate ba upate severo avanti severo nekene ose bawe wako bekera abwa si severo ento na debe ka bumete I think ne bana yekero ku posti usibona muna ndo abantu tuli TikTok tuli famous maybe akego muntu aro kutamani na maybe kutanga naye ali naye so ye muntu umete ka ku comment section yarike abantu bali baso machi comment ba okubalira oyo no ofuicho tani na barabu use maybe to batino namba chiava njanjiro mukungo ya mambo lakini maybe ni nabona chemba ange comment no nyoyo muna Yorto wango woko wanga. TikTok ndroto nyara kero kende muntu to akorire gento gete. Wacho wale ise abantu bamanyire. Muna yabone chairman. Ninge chaba post pokaro kende na ruche muna Musani Ogoro Nyambobe. Amefanya mambo yake inakuja inajulikana baadaye. Wewe moja wana kile kitu abantu wa TikTok mole chisi ID sana. Bone ere igaso uko. TikTok muno kongosera. Ngo abantu mbali banganjite muna kwangosera padaye mpaka ebone mweta na baro lakini otamaiti bona akuchiyo chamaega we koro yogo abo mumurabo mwisiko we koro baoba kwamo trust umuntu ina rura tiye shida yae amoteise ino igwigwe ntu kyabeire guseme ibingorore ibindi abantu bakwanikira seme ipi muntu nabwate muntu gete okiro omwanikire muna bogitirianda nini ebintu ibono omwisiko inero gocha ekore na manatu temo bene meta bono kumu trust asironga asio kumu bogitirianda bo wika sari ekina kienda achite gukora okereta asinda singe jongwanga waserete abono wanikira bono na inchina ke beka singe jongwanga waserete ra ninkirete watokera ogotoka bono ngore in short friends imba ya TikTok. Friends imba ya TikTok. Imba yo pi. TikTok muntu naro bwato musani kabisa omaite muna oyo is my two friend na bao kuna inche na wako akoboka na inche. TikTok I think omusani na twaro yomo. Naro gwiro kango disi. Oliere nabona atebe na bao kuna inche kusaboke. Ebintu mbire tu akorire. Osiste nere na mate mira mate ke ro no musani bote amor ko mate yente kete na kebe kyo bokora oru sinage so okonya nage so kwa mate paru na inje kine kyo bokora na mate ngo pimere bono agudesi ina ro musani na de abande bons pi chine chirongoli bos ai kero kende ai montraro korra o kwa mini no musani na watira ngo desne roko o amini timno musani o ai montraro korra kwa mini timno musani kabisa just ole o mate yesiri na ndo kiri siri ya bon agudesi na nga mineti ebintu mbirante iri bikeigo stinerante iri ebintu muna ku move igo era na ser na nga mineti muna mwa mineti lakini ababande mbako nga mini ase gota kwa mineti bono totebe sai ustori musani muya ncharo ege ndonda bero musani umyaniga totebe tokosana na ere ondame tuanda sike tuigwana niku tonge kukwana naye njumete pado njini maitaye ntwara manete so inyani case pado na bera achake nane chungo nyori TikTok yantu baigwana ndero mabi muna bona bokura bonika mabi boko nyore mukura manano muntu mwenge nere igor bono nje nade moso igenda antu poteri konga mineri akero rumuntu wecha ene kimondara kwa minika tao kwa minika por muntu wecha montao kwa mini maybe acha kote inda mere muntu kete sort of area case get igo lakini konga mini ngonte ati bintu kete ti ngwa advice by the mondande ichu mabi ko rura mito musani on na inje bintu bina bingo tumia ko kote bi kokora makabisa oigo bobe you know there is one story na kuboria about obosani kwa TikTok tilsa ilikuwa juzi tu na sete live TikTok ya botko ya
ngara okwane kero mongonete wachire mwae wanyoro sene biro huyu ikaransera. Hii story inakuwa ni ya ukweli ama inakuwa tu ni story tu ya kubamba watu kwa mtandao? Bona nurocheka abwase kuikaransiri biyo bintu bine. Ase mongwana munoli ne yeke maye. Ihujite mwakanya ne buya ikaransera wase kumwanekera TikTok. Ju musani oyu nero ku active fake. Barale. I think narwete Nairobi last month. Tukaenda gukora operation igete Kiumbu. Muntu nari twachite kwa chei. Bona musani uyu achite agatebe ibintu biri twachite gukora Kiumbu. Operation iri mwachite. Omuntu nari turochipana TikTok antu maronyora bako kabeza ni chibeze. Muisikore karifu na bako kabeza ni karifu. Kusoyo karifu kabeza yoke. Ya nyari karabaro muntu yo sinyiru kumwakana guswanga umwebachira. Bona ste neri tokuligiso boyo. Oyo ebachire toyo. Oyo ebachire toyo nde na bangari fuali. Toera saba ibuli bai gumnere. Oyo nabachi bes ina kitoka. Inero operation tu achiete mo kungunaro TikTok yo kabesti mo iseke de chibes. Ekanyare kano wangire kumwakana. Omuri meiri chisi. Ekera igwete twate biu. Aka to pro. Lakini tu achiete Kiumbu tukanyoro musachore. Bono mumuro ya achiete koteba muna tu achiete. Bona kanera kamenda chistori cyo bokora nga tukanda ne gali. Siji tukamutiga ndo akaneti. Tukatama ni yani akabeki bintu bya bokora. Lakini njenga mote yebieke maene. Kina bono inere issue to kwenda ase kuacha kukwana kusikwa mende bintu bitai. Tayo. Wana wacha kumwaneka muna muchiete mwae. Bono na intu to kwenda mwae nero tu ibu to ikaransiri. Asinge njao teba tu atamete tukasinywa wakane gali. Iko bono kujiminisi era na lepo. Waka nataka nditibono twitine bintu bitai. So Masai Sokobori muna do you value about friends ile zenia kero no bato musani no bate musani B. Do you value zenia mambina cha okonya tigo maintain good relation nera mambichara okonya kubwa kwenda kumwanekera TikTok. Another question ngiye ko gera take example no boys musani yogo o jire TikTok ngere wote ko komente chumbia samangana aliatalia kene. Niyo kwa ruta muligi behind the tent mote na ndugu wajitebiga lakini abona gwamwa wokie simi wali stand light gali wanyote abono nukwate chae wange kura mumu ngwano. Okay, number 1. Umongwana ni mwagirtezi. Ngamati bintu mbiro kwanete bitari biya nara no musani. Abete igoro mete ntu rabwani utarabekiro chae. Ntubwate chi evidence. Ngonyoro ribona nyokungambete aso umuntu nebo umwagirete ko record yali. Nanya muchati ti ngo screenshot yaranto mere. So ngocho kubori na kyonga ambeta asigete kinde sure. Mungwano uyu akamubori akankani. Aho tatakwo gambe. Akante bibini bintu bitayo nini ngamati nimbo ato umuntu le sure no to gambete iwe. Pada kaini sisti akakana. Ronto chekera kanete gitu anda to kwana ndete ko to soro fune era maybe mote ya singinjo ninde sure na kwana de mukani bintu byo kora neibe agambro ngachiko ti TikTok bado nganyambro ge ne banangi kwaroga igo before tranda kwa ni cha TikTok ngochero wara kwa no mo kwa liginde maega na kuboli egenti kinabo yani ngukuboli nabo kimete nkero imbati screenshot imbati evidence nara no accept yo tebe mbia tiga story yo era tuira nemena twaling na nyoro ri goro kukana na retire bakabantu no ni cyaje cyo kunyora abantu bakura mana TikTok nyuma chitara cha kobe kwe guest ngonyoro ri bariganeti kwa nyoro yo mari go so yo mo bwatu bwene best option imutu ngori utore ba to te imega gali chikwerende chi abara ibali ndubate group by the way ndubate group era group ye chae ndubate group abantu ababechaye ko se TikTok totebe muna boneka sa ndubata matanga muiskena rata tuma bakwete bwe group ngorora abantu bali akrombe ke techaye muntu aro gocho record kwacho ko nyara sikite mune clip muisko yo mo record tatuma bana kwete pole sana bono munere bone group indubate kile membe ko rumiambi turabantu one something ontro chia part from echa endo pate endo kete tu episode pade grupo ono nero yecha muna lito te abe ote ko gabu muntu aro gocho seino oto maybe onya ne chinyomba cheino oto mo
otoma chibicha chiao chiakare omanyete kire omonto abate past eri yago muna kwarete gose muna kwarenge okonyora chiatomiru bono bari na barabo rogo chigochambwa gari bate atwende eringi noya goshewa abanto bachero igo omonto nakonya goteana chibicha chia Masai keraro omokene chiechi kwanza echiane kero naengo omoke I think wanda osachiri kimasai chiaka nchigocha ne chinyingi apart from verified nchira wachingao chibicha chiane chia past ekero chiabekiru nabeko babo beba eko bebuse eko bembe chibicha chiao nchire orete mete bone munanje mimi nimekuwa na mwili chuzi mobere na atwara chuzi okoli yani hiyo kukula kama kuroba chabon bone stene ingo by then topate apart from abantu abake ngo kwamba tori chikisi chia abantu abanene muna sai omuntu narura America ikisi kia ingere kero bona antu muna abo mwete kera achire aho gate obati chitata kwa mukani okugorera kisi kia kwera buya unakapwa bona ndio sasa unakula kama uko chini okire alafu into ngeto nale ku TikTok mosonya na chiboys chia Kenya gaiga chikolera basabati bale golf. Is it true? Abo because bago to experience now that kwate angwe mu base yogo konye ice kale bona kina ngote na bangwana banya ba mu ice kaka ndose mumbu kero kende umuba baliera. Is it true? My friend yabu egenti ni kebeza ani ndekyo na kinara no fans bane bago ndeke kwaniru mono na patora debe abayiske na bwabaliri ngiye ko tabayiske na bwabaliri egento ngotebera igo omwisi kongo sekero kuru Kenya meto konya no nyomire usono bwato muntu moi bortene moi kali mweta nali baka mosorofu kwamwa kumufone nabantu bonde na mumurondo bwezi oronda ini sai akira nyoru mwisi kuri TikTok ya ale maite gali fuare egento kiyo cyo mutu aye na kyako akuragira kuraso mwisi kuri no mwisi kuri era after anyoru musajo munga maybe isire kwira na Kenya anyo munere awira na nyomo ontu kujya bukira muntu abate positive yani oya abate mind ya eno yenga ono uri arengerati na kinguri mwisi ko jibese uri ndarengerati na kingo koranyo muno oyo kingwira na Kenya abume to tigiro musacho ayo uri babyarite ne bono maybe musacho uchi komuliki basoro funini kwanya musacho uchi baka TikTok ye case gyasi nyaute anchentu atikanite na aye tinje timanga nawo bono kusomo murori banya ko bana ere o yatoka bako muamini rio moire bako mwana so orumete kero mwana ale sei so bomo mura goiko to mechibeza goika abagorere chianga maybe babweka ni baende shoot chistare tu no mumurori mete mai diae na bakora kindi gionsi as long as umutumira chibe muno umutumira chibe saiga ke goikariyo chigo cha gosara rire maybe anyorre bono muntu ayo mete era takuanje tine chibe saje bono muna liyo chigo cha iga chi excuse cha swaga mwanyora mwatikani kwanyora bono mwisiko chire TikTok yansire gutoliki muragite nari ete chibe chiane but inde kumete ngoja kiri genda kwanyora mwisiko liyo igure bobe mpaka bese iri atigareti wakana nono muntu itu because na kwa minute ogotomeire ni bono kwa kireme yani bono kwa muikirio omwelio nere tiga gwikio omwe o ya bid bono gwita gose kwarigiru no andu bagoita ero mente contract na beko ende hoteli na bango mara baite para bumba ba chana mumpo pa iska bolera bese osike simne kumwanya o keando mna chairman kwanza in fact sai abaske bangaini ababagali sai bona abantu bakulia abantu chibeza na baiseke bona nda upado bali gali nano bakulia basaja bali baka Kenya bono sai ndo bade kesi mta musaja narule Kenya akwiruka Thompson TikTok musaja yu akanjo musiko ku okwiruka sire kwi musiko yakamateye na abwate gasi lakini sai tukakosana ne bosi mete mbali bakora house to house bono mna mateti twakosana ne bosi ntakire ndigi chibesa che ticket ngira na Kenya uriya singe njamwanjire musacha uri Kenya aone tie bintu byaye akamutumira 50,000 chiende musiko uyu tato kwana ge kesi ekipara je wige sinyete musiko musacha ni chibesa atete no musiko uri ate ya kinto nke asti umeta asti mura manyora
Auria komente contract ya bere 2 years. Abere mbako kosemba ka manye mnao kwa. Sai bona baisike bali kali funa ba kuli chibese. Kurwasa basacha. Basacha bali bali katali. Ebintu mbiri bacha bakora bakwakira na chisimi. Kwanya bona muntu bateiriero koraiga ngotumira bese gete koraiga bona yanyora gose maybe muno kumutumira ako proki igo metara akora muno gwate bona nabo bikurie bo chibese nyinga piwa nyako likoru TikTok nirenga echo nyako tomeru ometa abo ekubwati ngotomeru kimapenzi kichai kikesi tuanze na kimapenzi usanga nyonyora musubati umajote Masai ni wewe tu sijaona mwingine kama aso musubati by the ngase kodayu timeti ngento na wani seita era abe bobe na bangi lakini bona kero baje tabakanyora mete sai bona je familia ne manyi ande ba mete ninyo mete mba maite kiregen bona kero baje tabakanyora ne market ya kwenda insi lakini tunaiko una basubati ambaro chabacha wanonyo mete ustonyo mete so long as ya ameona Masai ndio deal ni hivyo bona mete umuntu rabo kunyoma ngosaba kungu more than one bona neo nabokomenda bona mna sai naro ero gontebia in case of anything era kwenda pora ro kigwa sa kubike nyumba yae abike kando lakini aro kate si ofwae bona mete bona muno uyu ine agreement mubone to kora na bible na mukago kao kana oyo mwana bakora asuke moto wamna wata no to komento yonde na iwara uniform yo mole na resa mete na te antagete tina ataka yani tina abeka abo na antagete pero na antes como te sale to comenta na anche ay no muchingo ta wanja na bera te time lakini na understanding ya lakini tiasa mukungu kabirere kina kienda abeke taxi na rol somtandao gogutarira abantu nse itotaraika abanyitino cyane mu active TikTok na rol gogutarira nse mtandao wate una rero nete we como chigete so muntu gete ndole arole na kieme chere nete ari mo producer one urato chesele clip ekemo kia Masai agotarira chi TikTok achamo abo from there nacho tena me chere ga so fatalire na ali esa talire mpire bia bere ako aneki alafu nacho tena abantu bone beto bateka rukende mechi ajo taratari yakene aho jo tarusine kenyo orre nyomba geteiga onyora mwana rukoro kutoldi tiande bano sobo producer tucheze moja okay bono kisabali kilitwacha agete kutarira abantu bataraga cyo bari kinse cheisco rero toikere iro muntu ku MCS Steve esa igayaendere injugo de moreka areke buri asiekerege alafu kuru asiekete na bachetirigere mineke sona moreke sona munakere ligere libi bakora tutarabe tiba ndo somba yo so barre nyomba aga chitira era chibesa agotomera babo senchu njugo jango kuja maze aya njugo bono ligere igao netia kondi zetirige kujia jinsi aga enyomba aga chitira era yega nande bono moreka go ja igiye ne chichani chia SG bono netia mangana mange ebintu bikire kirase nyombe ya etera era MCS Steve ndo nago tei by the way agache nyombo kule alafu azaja mbali kwa Saudi karusa udi by the way okay bono kisabali kilitwacha agete kutarira abantu bataraga cyo bari kinse cheisco rero toikere iro muntu ku MCS Steve esa igayaendere injugo de moreka areke buri asiekerege alafu kuru asiekete na bachetirigere mineke sona moreke sona munakere ligere libi bakora tutarabe tiba ndo somba yo so barre nyomba aga chitira era chibesa agotomera babo senchu njugo jango kuja maze aya njugo bono ligere igao netia kondi zetirigere kujia jinsi aga enyomba aga chitira ere yega
Ande bono moreka gocha. Igiye ne kichani chia SG bono netia mangana mangi ebintu bikire kira ase nyombe ya etera. MC Steve ndo na gote by the way. Agachi nyombo kule afu azacha mbali kwenda Saudi kabisa Saudi by the way. Yes sir. Oyu mazo tana chisavali vachaka chokwenda sobo chi TikToker. Usichi content creator. Awunso mongono ku Steve. Before masera atara chitote if that's true story, ama ni story tu. Because Mita waka yani wangana mbali kwa na kweta tena wangwana mbali kwa nda isiko. Ore nyomboro che nyombako kwa kabisa hoteli no neke buli basi yekerete rino ne jirani. Hiyo clip ilinimaliza nakwambia. But sio peke yake. Gire kenete tunatekera before adhato te chisavali chingaichia umikiri sofa. Hebu tusikire wengine. Okay, bono. Lere naenda matanga sobo kuli mwashi. Sobo kuli mwashi ire Nyamira, Nyamira by the way. Kumbe no soba msingi ire Nyamira. Bono kaki na chiro mwaba msingo. Nduo to bara kaki na kibuli basi yekerete. Yole atuma tubuli basi yekerete. Ligere limore Kenya mbara ramne nyombe ire ngiye kibo. Muri kabuto bono kaki. Amusingo de buli ligere. Ligere liye tirisa. Asao mogete. Ligere liye mondore tio kopoko. Yani amusingo no ari TikTok mara ni meita kugora. Mara na mapesi ya kugora goseningi. Lakini ligere limna bamenye. Abana bai bai dindo che bachire na bo mera ingwa swayo. Lakini ora agia amusingo ndo na hote. Change dera beka na abantu ligino amba bokinyi yo kino bale barabi. Akore bintu. Iko ikatari bya bai. Odo. Yes sir. Mtazamaji. Onye kene no mosa ose montu musajore outside say nore outside gusio outside ebinyoro ore gose Nairobi. Ono nyankisi bosongo chituka kero keno ruetenga. Say no inaonekana aje. Masai. Chisabare chicho utalera abantu wachikora sobo. Sofange wikire. Okay, bona chisabari eji. Etu anyore tena. Tutageire kuchichaka. Sababu ni njirate yo muisikera to ku muisikera ro kurama abantu TikTok. Mete banyo muisika kurama umuntu na ye mi no kene ngi. Sijui aye kwa zera tu no musacho ko sijui ki. Ebintu bine. Bona kwanyora oyu kumurama erensem. Kose mete na bengiri yogo te yo monte rusike chuni elisa tararos. Bona igotari yani tokarra ababa kurama mbarabi. Na kitoko to nyore so. Tokangea gorigia. Ekero kungea gorigia mete tolishua. Ande bete injira te yora agende maybe ochiko kare kwendo ochikobeka. Wendo muchibo mondo. Abora minyakio. Lakini antu bale baguru background yemo. Agochoko tei omusiko yo gukorama so be ya ukweli. Arore. Bona singi njontu ne chikone tigire kanto kunyara kwendo. Ntu tokorete iri etayo. Etari yeke mane. Sinyo banjire seito kwantu batamenyete. Bona ntu tokorete iyo. Lakini mete of course abantu bakuamini juu hakuna mtu anajua kwenu. Bona saa hii mna sofa yechikiripu mnejo. Abantu bali baamini tineke mane. Ose njema tene cheke, no tari chake. Ya njika bachika. Ene bana no ndo muchibo muntu ale kwa. Maybe karo kende o tari to te no so monto eti karo kene monto ale TikTok. Onya usine nyoreke mo moko karo kende. Ya. Nje TikTok yabantu kuru na baru nyoreke mo. Mbali babitina. Time okorre bango poete. Wakara to kuchake bitina maybe na bona arete sobo. Usendete ebintu byabo byakale ose byabona. Bono mbali babitina. Bono kunyomba chiri mne chingorete kiripo ejo. Enyomba chirange na seat. So bono manyana na nyora ni wanaelewa. Bono lakini in real sense no chava iske mna vale isko. Abiska bange kene ngioso. Kene ngioso. Pi. Na by the way before tuli naga use content echi gutare abantu
iska abantu chipese chwana bachikoye mubaka n'umuntu akora egasi isko today angonya mesa bako ne chipese chinyinge gose si pesa mzuri yani bono nchi diu tuna abantu bana dili na baro chipese ziri maybe njiringia itenere gose chiragiriro sene yani njiri beza chenwi chuno rige rige musika jira kanya stage beza chikwera turi ku understand nabwo nyoro musiko ipakale bakamtecha to batino isi lakini konye ne gasi yale konya ari gasi uirande Kenya so atebo online yako swalimo esimya oneti nabata bana yani in fact basi bali bali isiko ekintu kyamana arakole kwa gajira bibo nakosomya omwana lakini muna gwikaika Kenya kire gento bayo cyane gweka kende gonyoro sinu mwibira gutomere bese amo severi sichui nini weno nyoro mwibira bese agita kali kitambo bono gusi nabo konyora no chekero mwana ajire isiko omwibori omo saja agote omwana ino yoy nimukungote bono bacha kurwanira omwana kwanyora omwibori omo saja nero ligeti na kyo mwana akwenda ese giro se iranenka akerese giye irandika kwanyore bakurwanira omwana uyu guseme ibyo mwana uri agoteana mwana uri mwibori omo naro komateina nonyorute bese nikyo mbena harustinga kubwadire passport inga kuira igo bono manyana ki ninche na kuirete no musacho te anacho mwana no yone nya turku ontomera na inche ese giaswa bono kwanyara chibese chiri omukungu nya ka tumeire asefu eba kubagana moto muga kere me bia ndanywa maru nya tari mongai anywa maru akorere bintu bitaiyo no mukungu ande biomba imo kime bia nya kuira ni guchio tamaiti kuira na kwanyara chierete ebintu mbirare gukorera ririo risko ole nyoko actually mengo mo spa tena nilisikia ale chiterende hizi makatari ukuma Saudi ateronya kumotengo kwagachira tengwagacha tole nini wenya gutome bese akuru ali akwira na nyononye no kole mkoli kwe nyomba hakwa ijaifanya kitoma hiyo iminita abegoli pale bako chaba tumia bana babube mambo inakuwa mbaya sana. Alafu kitu kingine na ngocha na TikTok ronyo romu aba iska bange mtoto asi timi sabe iska bange kwanda Saudi ni wale wako na kwenye monta wata ibolete abwato mwana tiketao se because wengi wao kwenye lazima akwa na mtoto. In fact monde ore gari foda wadi mwana anya karwata bwati mosiko mwabana rotanganete obwato mwana osenyo mayasinyete oya ndorora mwisiko minto ka kole skuru gastinjio Kenya omorigeri oche oinerbwe ko mwisiko rabo ntabwati mono konyora abantu bari isiko na obwate mete nyomo barabana nyome gasinye mbari batemete koko yani basinyete barabake maybe akabyarira nyumba bona tikita bana so oikometa ali kina kyao bara mukugera musaja tai usonye musaja karo pato tari ko support unachiga chiteyo sa yume bona yanyara kanu mwisiko ligara ajire abintu bona bija bya and from your side muna chairman Masai nyokete ko gerabo iska bange bakwenda chinse chisko muna chinse tutawe muna Saudi bona muna endo gerabo iska banda isko chi family my friend utale binyoro yime chi family jande to kwanyara bona mwisiko inero monene somumura family njiri kwenyara nera bwe ko temire ukole school kazi njio Kenya akupiti ali na kyanyo passport yaende akonya abavandi bona sinjo TikTok ya achire kwanyara rumuntu nande bona meto chagire kuragire family be uragire musata na sobo bona yani era akuru Kenya atete ko change sobo TikTok yanda ya mu change onto choruete Kenya ni ayo ko change sei no TikTok ya ko change bona kene ngiora akore ora musiko kuru Kenya agutwara chini ya rende choko change sobo maybe mbare bakuru ba change bakonya baiboli basomya bana abisike mbara bona muno musikira ro kumasi agajite pamane so fujanda wombara ro barba change so mimi najua bona muna chusi naje tamatanga nyami kwende kunyamira omusiko yamanyana ronzo merete afya andi ganda se itondi present ya mata agajite pamane ndia baiboli agajite pamane nande sa inera kirege mamu aba sa inya kitari ya Nairobi abalire nero wakane epiri baro bakwenda bakora ibintu baso ebyombe
vitabwati bokora lakini abaisika bali wenye wamefanikiwa mbali batali bachai in fact abaisika bechai boss pi ebusere kenenge kenenge alafu ase TikTok ya mwana mapenzi mapenzi ya TikTok ngutara aba yake ene kusine ko ngaina ngene na kuliana na chibese ku waste to time amapenzi abwasa amapenzi ngoba aleke mane lakini TikTok ya mapenzi yake ene naro bona mna sahi muisi naro kurukwa fiki akwiruka fiki pi TikTok muisi naro rukuruku saradi aliko post y'abantu bakule nero rubwachicha echichimbe ako post wakule lakini kole moyo ikanyarika no post iri omusa post iri fiki yange fiki pi oyo kuruka fiki pi omete bakarwanise gito kasorfu bakaenda bakaigwana no mete fiki pi oyo insaro yanyo mete sai na tokwane no bamenyate muroro nera yanyo mete after como amotinde kire bara amanira mangana makong lakini nera yanyo mete igobona boto gwetana toche to nyomani wase to date ina serious lakini mono chinyome chichire serious cha TikTok mbari yo kuomero mondo ryo chikocha dio go chikoru mu bono tikati time tenyebere oche abuna ryo ranyoro mondo serious lakini aba contract yenyi ko so mwako tikarete ko kosa na ko pakati abwe ko ro kongi bado bono ko nyona ku kwanekera na kuli maybe mna mwakira ntichimi nini okamasa bachibe lakini so ko bole kati aba monto te example no ore Nairobi no batire demo er Nairobi no ore Nairobi osinole Kenya no bato mwanchi obola outside Kenya ngayo kosa na kumenta ko baigoro osino mo kumena rekeli tuko osino oli long distance long distance yako kosa ne ko igoro elizoni long distance metro mondo tita attention long distance yokumwakira isimi kila jinsi muko chat 24/7 chu after ko lega sina ya rengere bono long distance tote abano bwate iskona Kenya long distance meteka kwake simbo tukasinge enjoy Kenya no araire mwao to kubwata simi oyo Kenya abere mwaga matukabere olia wako tari kubwata oko receive mukaso ago suspect mpaka maybe omwagire simi video arole bono imete ko video lyo Kenya araswa osenyaro usasa okay usabere isiko bono bono nyoro oyo ko chiti Kenya ko mchiti ku Kenya tamaiti no bwate isiko gose no risk tamaiti to ko nyara we ko nya ju bono te tonya na kikiri na wate yo ko nyoro muise omo mura bwate nia yo kulio muntu chibese ka bwato yo Kenya ko mate inte tolie fara gete chibese musoite bese bono karaso bono uri ngumbu ka gwaka oyo Kenya na baso na nyara nini wailioli atome mali bono nenko abantu abacha bebole about TikTok ne bwate bese because mna ne kautele to cha kesho squeeze kiro monto abantu abangi ose moso vijana wengi tena nabasaba vijana no nabanta batari vijana baronya nabale TikTok nyamo ntano ne gali mega TikTok monto yana ngo chimogondo nya trimba gali ko sengo chimogondo TikTok ne ke mo kimonta ocho nya lebes TikTok abo sebese kubwati na kioli bono number 1 nyo igoro te TikTok yo we post okole tu ibintu byago kando ntiko kumete na ina benge Facebook yani yo ole ka otimogete chu TikTok bono mna babecha naro manyiro mete kurama ora enda defend umuntu kitase cha muna bono bono meto umuntu ka go chante ingane kurame kumuramira umuntu kose kumugambire kezi lazima ngo rechi data cha 500 na ndandu mere usineli abumete na aranya aranyore chibese yes aya bono muna manyire tutebe ngende live no ya ugatuani abanda abanene ngora ndandi chinene muna ngo ikigora lingo tumerunde chi gift egento ngire kuruku TikTok yanda ti 100 pop ako bi 100 ebintu mbiro bwati chibese bono ke ndikero kwa tumeiru ogotumia ndike kuruku PayPal kwanda kwa withdraw chi gift ya chibese bono tumeru mune Simba abachikoro 37000 Igo era mungu chile kwa tote atomo sine flowers chue rose chue Simba flower monta era kama monta auto me lion TikTok igo ne chibesere monta auto me flower 10 echin10 bo igo mon bo ako tumere yento ke kuru kwa donut echin 30 era yo ni 37000 emani gani era around 50 o se 50 ki ebimbiri ndanya kutumera
lakini mbiro nchiko chakire mani na tumiri paka chimani kani bere ko chigo bona abuno kanyora chibesa ko bwati mu manyire mu America naro ku rust no muntu muyabo uri muna moike guest kya ko gift mwesp chimani kani kero watu mire mani kani account yawe ko soma 1k bano kanyora kwenda kwa withdraw lakini bano nyakure TikTok yo post to anje tibiti na to yande in fact yuko no timoka bon TikTok ye kulingana nyane content by the no content iri kwakana TikTok ye iri kwakana igore ya views TikTok ye kwakana na gift iko mnonte go TikTok no monto ko gift na kanyora bese bano muna uko gift kwenda kwa withdraw na PayPal yaba chibe iko minte muna TikTok oyo to monto bwa tebitina ayo monto le hotel no monto bwe onya sai monto tete diko kwana bobe to kanyora kende no timoka no tumoka bono dio kwenda se bali ba kwana bobe obero comment section ko gara bar no gutiru urto gutiru ndo komete igora ko monto kwana mangana mako ko to ke no manyire kero kuri ko content creators TikTok to bate korugusi apart from ndo bate mna kina musani ongora busigete sana kurukoro nyambobe usiko medimbara aba ndo bate kwenda chinge sana akiro chokori ile content yabo tari content kero kindo rateka na muimbo lyogo tako mna dinate content ro chukuro sana asigete goro sana meeting etega usini interview te go achira asigete tuli este interview chake ose mokutane to chake igore so TikTok nyana content yeyu na ibinto birao kongere so da siti binsina nto tokora bakora ko rugusichi content mune echo they are doing because of money osenaki no that what amuna TikTok tete monto bate bitina okwana mangana magong tokonyora bese bono gabo igabo neriga abantu bari batamaiti bono rero tigambate iminere content mune eriyo nyamba ene content na tebe yo boliri pi why you saying ne yo boliri ndero nyamba no musani one ekendo kote ane yo boliri mote content iri to kubeka se bantu content yero nyamba pira yafoni to kotobo kabisa bono miti kida kingoro ko boliri anya ndio kwani ndibya mana utanga no mongina naro bwate simi akume wakonya umubwati bono chiko totebo sini gali more otire iganya ro nyamba banye tubege tiafoni eko video limiezi very true bono ro nyamba be content mune yabwate na kimwara kusi comedy atigera si comedy sai tari ko kuramba ro nyamba be content iri amete by tiri ko mwagana ro nyamba be ndo ko mwagana anya ore fan muna bono kero to ko twenda usini kirap anya ore fan fan yi me bi mo ko ramaru ba mo tiba shoot nere e mo tumenelu ande duka yo monta advertise akanu ikiwa na giento toko teana wakaniro lakini content ya mna ko post kila ikichiri nini kenenge yali views chiri chos kenenge iyo TikTok gift wakana na abantu bari mukomera na ni person koso muntu accept abantu bari banje tamatusi muneke bengi bona meteke bengi nabaho support kero kura abantu chupado ngora amaraba bona guys ko tomero ro nyambo chibeso abono I call TikTok, call waso de TikTok. Chibesene kwanya kanyora chinyinge kabisa at once. Kalkende monto utumere besita at once. Nini at once? Eso sera waso de TikTok iga wa chakidie live, wa endie live na raro. Na ndo tinga bate PayPal no cha bano tijira na twale bese nyinge sana. Bona nchubeta singe nyonyora chibese kila lituko. Tingo chiroka at once, yani ngapono at once sote ebe mna monta na tumere sai. Mu America naro ko inaote irast bali na wini mukai banda bonto bako support most of the time bono muneka na jire guest kyabo anto mere chimani gani ngira neto kwana banga agresi mina mukai feed group to kwana bamboli sembu yande nini to kole bantu mera na 5000 ku America bantu mera na bakuchia bono chigift na chiko bachi nyingi chigift chibana chokwa ndo withdraw maybe anyora chiri bubere litu by the mimi kwa TikTok mimi sikangi bure ncharo nche TikTok nche njira bongo te anje ngongonye TikTok ngongonye mbaya sana for you know that what it was with TikTok in 2021 paka sai that's around like 5 years almost to chokwa 6 years ngio kerta about bana kwa TikTok ile moja tunasema ndio kuna sote TikTok hadi sahi na Fred again 21 and 2 and 3 number 1 ndongo ko kera wasento kidna ate yabantu kyamana chira ivunjira wabona muna
babo aimo katuani aba America mbaro andaba no mweke be njomete no yake moderator ndi mwa na bongo pro bono okoberu kumono na hizi vitu maybe fame ga saine kopa tote basa inyore shida kose gento kebe seito na bongo cha TikTok ingi gorende gento kya vera sekete nyore support jini fact ground support ndio zingo enda TikTok na napata kwa sababu tote aba kero yikire ku chidisa mango nyoro sana ba America ba ku stia bandi ke stia bo baba kurera masi nini nyaranya kuba kurera ebintu tuko hapo inere support nyora kurwa ikoboni kile kiento yani hata jina yangu sahi na kile tu ajira bwana for example tu ajira matanga sawa fani quiz mnapewa nafasi bantu specific imbaro bako bekukana ngo bando pato ngono tu jamani baka lazima kirasi ngo bande mina tokwenda chisho muna babo emamba kira bate show babo mocheje nje chicho jabo ngoenda free muna expressway DJ Pani on the bwenzi olio by this high artist tayo abe DJ abe ki as long as yakuru kusi tayo taliko karagazi nini anya ne show ngoenda babo raisa DJ raisa bwegesa bali lazima bandange yes ahungwa kona about Van Quiz mnakona chikwende echo na hari ngora ibinte binge biwape mo so matanga onyara TikTok na chiri live onyara monta chiri monto kabisa no anesimya kama kwa ninu sana matanga emokwenda kwa ajene nunelia kwa yakwenda kwa so live monyole chi like monyole chi lions chi flowers osema kwa na kuompoleza na ne family because squeeze no nyoro monto to osege ntote kya mobereire TikTok tap guys tap the screen tap the screen it's okay moko no sana matanga mwe tasa late Van Quiz motel mokwenda magombo usema mokwenda ziko nyona chi like ni followers abubono abuno ndo je naje kusali nje issue ya no mete shida mbuate noko tiyama ndi mai kokoresere umuntu manyiro kule abantu bacho for example ono muntu metu muno gatwani muntu yori ko kumanya onyata ire tembo liso Van Quiz ebintu mune bichidrameji no abanyeru pibona abapi igabantu abasani ko saba chikonde creator bonspi bakwenda ku fraud korokana iko ino mono go chi content creator ni TikToker yoke moko na matanga tali ko ne tikero kende na chire ose nso muntu beta matanga tali ko ne komo apole tali ko na korokana muna na ngendo ke munekyo ponto te bunantu ekero muntu akure to kubeka ne group e group no apole kwa na gutoma kende ose ko muri kira chi message ko moya akini ground yake ndano isikurigire na sofa ni kwisikero nyamba bachete abantu baye bakumusuna na kuchia echumbi abaya bali kuchiali sparo ka goje moje cha bali nabantu kuchiali bona metema aina matanga tayabo nyora bakumungina no ara ko batete korra sparo ningo nini bona bande bakwenda ko take attention yani baroka nemba chamba yani ni fact ye basani baite go sabanda abamanyire bagosalia matanga osalia matanga abona tukubwatia mumero bele mune kwa ko timwe ne kwanda muntu na risk ali kero kende moso a webuli abaito oschiso ko jitwata bataramanya mo bya about TikTok detero to tege nteke mo about TikTok kero kerita bantangi batamaiti about TikTok yani bona again ndio unaanza chanua tu ndio chanua muntu tu about TikTok yenye una feel kwa mtu labda do something about TikTok yenye u feel tena unaweza mchanua tu. Okay, number 1 ebintu bile TikTok ni vinge abantu batamaiti for example abantu bali batamaiti ko igora live umete ni muntu tamaiti kero ko igora live to meru gift osaba abantu batapu chitabu chiringo baruchire sene ibintu bikwenda ngine kianda bande batamaiti na maybe ko post oko post koli ngo igento ngiro ngorode bona mna squeeze mune baramba mwe to nyorre matera epira kwebirugere scheme tali kwa ndani bona muna saina boko ndo post yakantu kitonyoro sinese yiki kurwandu town yabo o post igenti ige kwenda faira enyore kana bona muna sai enso goji abo nyoro sinenge tukiabeire post muna mwana oyo bwebusa yes producer yane ntoko gani te gatoko gendra producer yane Barnaba tunakuitaje hapo tokaendra ulikuwa unachanua watu
Pole kwa hayo. Mambo kuna venye mambo imetuchemkia huku. Lakini tunazidi pale na kuori gari Masai. Nikonta kuchanua watu kitu moja, maybe hawajui about TikTok. Bano gabo so kuigura live ngagirite na watu watigera. Akiro muntu kuigura live chigift ngoya gure ngonyoruri. Au paro no muntu akumanyera. Muntu ngomanya tutebe igura live gecha eje mwago. Abantu ngenda barabate amu muntu kite no yarenga. No kumanya ko goswera. At least bona ayo kwanza kurua inse. Chiforo wasi nini? Ngina giendo nate. Because tuko na dakika 3 tu cho kole show na awata no mugori. Content yo kora content so far wa kora bado gasena kora mne HI. From your side, do you think mwana kera kora HI ose ka natango chiko wata no gete sub kora kende commento murugi onde awata aba rugi chino comment family. Do you think bono after on kwa ritairo senguru mtandao no wabiro sunu mwaka bono when reserve police chombe kenyoro what content bado nero mtandao. Content okera bana ba watch konya do you think ni ntobara gokere gosora tena tata nere. No. Abuga aki abugo kopiti batu wabere. For example, sa you mete kibengira bwata abana. Kibengira bwata abana na ndaba nene. Kibengira bwata family bone na bwata kwa saba sani abanene. Tari keroko korege ndo TikTok, turiko kea on the bwens. Wata mukungu gosema omi. Turiko kea gende. Oko kea party yao. Wala mnanje nima ete mama gose tata. Kwa sa mwisi ko mindo monene. Tanchiti. Tanchiti binte bibia chae nini. Na rokora obali poti obate iwi unaoka. Lakini mana singenja bayibo limba ko mboli meteke roro muntu manne. Maybe muntu washimu ento okora mbuya ge. Igo in short tori proud na ngento okora kwa to atso mwana wo. Bona so mwana. Bono gaki bono mete mna sai mutanda ntunto mete TikTok ne. Ege ndongere kera achikuo chava mwana ipadara ikere ne raswe. Mwete bone ke kia utawe ko rosene gendo. Muna benke TV akali. Mwar ko romo chera bantu bakanya korroka na sai ba korroka na giria. Yes. Bon na inche bie ko chiko past. Jikitambo bono chumo no ne sai mbona ale skuro kirasi kitanga. Kitamba gi no nyore ntik ngau yachi. Oni viko yani every bika sare sana. To chokolera because naambia tuko na dakika 2 chokolera. According to you ngentokera ko ke about TikTok. So far sai. Ekintu gekonge jinane ndo che takire kusira. Abantu gutindeka abantu. Abantu kuramana n'abana. Tutebe ngo kwazero be kumwana ni kurabu murame. So rame mama gusokore kiorete. Bo ege binte ebyo. Kurama bayibuli n'abana sechai. Kusikurama umuntu. For example ondame mbone to kurama paki. Mukana tali goswa. Mukana tabone tiko swa go sema mama go sengo. Mama meta tama TikTok. Lakini asinge njobona iga muna sai ni meta nandi gerre. Muna andolide bono name bono asiri kumanyanga maybe umwana yase nara korrokan. Tatika lero. No kwaro. Yes. Maybe your last message tukimaliza kwa show siku ya leo. In fact nje message te ombwate. Nje na ati yabantu. Tokole chicha jingia. Bono sainta kire sainje ngo chenjinde. Nandi nje mwe tikina chenjiri TikTok gari mnango chenjire ndege yo chenji. Sai mna lero ngo nanku ane gento ngo chenjinde kirege. Abantu bakora chikonde njingia. Na no nyamba bate kira ruo. Aru boliri obo. Akore gende kira. By the last question kabisa person before to try call. And they thought that how do you deal about reactions to your fans? Because it also live on your comment section abantu amatusi no ekera kendo tabatu no tarigento ke boko batei muntu aronyo logo so agali tu Masai ayongesi wengesi nini Masai nini. How do you deal about maybe amatusi ekurese abantu? Bona ndumete ntwase asinge tukura abantu nduro takatwara. Bona nimbo ata abantu kete bakuru kujimoderate. In fact message yawe yokonda amatego ikakosomeka. Muno kulika igukurama ekumute. Nandi bono aikwara amaturi gotira igoro kobera inse. Bono njing asa comment section negative vibes chikoba muted. Nandi gona litwa kobekira omuntu to gocha guest yekimisi. Yes. Kufikia hapo wetena mazete na barabwe bakorama lakini bataka barama.
Hapa kwa comment section ndo cha kina Karembo hata akondaka sana ana tune ndo cha kina Sharon Sara. Hata nisalimie Shem. Okay. Shem sio, I think ni shemejaka na maanisha maana nisalimie Shem wake. Sio Sharon ni shemeji yao, I understand via. Oyu mwizo kwa mwabo mukani. Oho, ninasema nisalimie shemeji yake, kwa shemeji wa kwani. David Nimroche agonte live from TikTok Nimroche. David Mogere agonte pale ngokwani kabisa. Takana tenje lakini because of time roje news ya saa 10 ifike tutakuwa karambia mono Masai kwa kufika ndani ya show itkero kwa na TikTok. Tumetika rokeno kwa any closing word maybe kubigi kusalimia mtu 2-3 tukifungia tukimalizia tu hapo. Maybe your last 2 message tu kwa fans tukimaliza. Okay, chifani jane. Thank you asabali chifani jiri chikon support. Thank you asabali mu kon support. Na shout out naru na sabantu ba geturi kyonganya. Mwakwaniwe. Na mama na tata. Tata akuru kunyamwaro paitewe. Na mama mpamera akuru. Mukane Felista. Mukane Felista. Felista. Okay. Na boko noale Felista Masai. Amwano minto Irene na Lilian nero manene. Badinje ne last born. Ni last born. Adinje weka. Mana weka. Igo mama na tata nikagirite mba ngwacha tichikaze ni chiane mbaro. Babo nana. Na bakwero kayo. Baba Danvas. Big up. Shukran sana. Etubwatira wisi lista ndoche producer ngare ritwe ko na Barnabas na kwa na muri on Felista. Nyiri mbote producer ko misefo se Felista ona kambona nero irakini. Hata na vera venero because of time watu wangu tukole shoot kule rogao tuko tunajunga tena litukuri amambi. Shukran sana. So tune let's just kupokea matenje because time ndio imesoma kabisa. Tutawakirambia mono chairman wa kupata time uko ndani ya Oyawea Show Imensoko TV litukure